Živijo. Živijo. Povej, kva bo danes v planu? Danes bi pa jaz malo skuhal nekaj easy, Prazničnega? prazničnega, Ja. malo dvigniti nivo, Ja. to da v bistvu se malo pocakljava, ne. Pa kakšna ideja dava Ampak še vse je simpel, ti imaš bolj simpel variante. a v ne? easy. Vse bo v easy, ampak bo od drug level. Tudi, da se ljudje ne prestrašijo. Ne, ne, Ja, neš, pa ne, tako. peva mi do Gremo. kuhat, pa zdravi. Čim? Začela bova s pastenjakovim Okej. čipsom. Boš tole na lupu. Ok, takole. Ja. A ja, takole? Takole, ja. Malo vlivam olčka, Okej. malo bova dala soli noter, Ok. pa gre po pečico za, na 170 stopinj za ene 15 do 20 minut. A hoče lepo? Boš kvadrate delo. Komot? Okej. Če hoče eno lepo tako, taki kubuse. No. Aha. To je to zdajle. To je to, okej? Tukaj je krompir na Ja. koščke narezan, pa pastenjak. Okej. Pa dala kar v vrelo vodo, v solene, se bo ti istočasno kuhali tam ene 15 minut. Rdeča vino pa brusnice. Ja. Evo, Prava najboljša ribica je svinjska ribica. Ne? premaževa. Takole. Kje začino, ja. Evo, super. Ja. Malo sem dal tele z zrni, pa malo navadne dionske. Super. Kar, če ti ne takole gor dam. Tole gre zdaj lepo v pečico, na 200 stopinj, pa dava na kuk. Ne, kar dej na 10. Aha, ok. Okay, čez 10 minut, da ne spomnim, Tako. da bo dala vodo. Okej. Pol po 5 minut pred koncem bo še jabolka Tako. gor dala. Super. Gremo mako delati. Gre? Polno. Tamle. Brez vina. Ne, komot je vin tudi malo zraven. Mislim, ja. Mislim, malo odsmara, ne? Sladko smetano. Tako da je rahlo brbota, ne? Ja. Trdam. Krompir kuhati. Daj korenje na maslo. Vidite še, da malo pehliče. Ja. Malo medu čez, da zakarmeliziram. Ok, še malo samo obrnito, da se ta med še lepo požge. Pa pražen sezam bo še dala. No, pa pač. A bi še malo s tem, ne? Ja. Premešaj, pa mogoče še malo smetance noter. Ja, malo bo. Kaj pa maslo? Maslo sem dal. A ja, si. Jaz kar takole zmešam. Je dober. Ja, lej, naredim tak eno brco. Ja, jan prestenjak. Kar tole stisne, ono, malo. Ja, malo, ja. Ja, top. Vidim. Top. Zdajle si v kadru. Viš, ne smem Ne smeš, ne? dekoncentracije. Ja. Evo, redo. Ok, to je to. To je to. Ti vedno tako lepo pripraviš? Ja. Tudi če sam je, veš. Ja? Ja. Bravo. Ko pa? Takole. Takole, 3, a ne? 3 lepo, ja. Poglej to. In to je zelo enostavno in hiter pripravljen. Takole. Ja. Timijan. 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 Takole. Što je treba vse doma imeti, ne? Ja, pravilno. Takole, malo svežine, pa večkrat tega, poglej, kako je to. A ne, in to je zelo, dosti enostaven, Ja. pripravljen. Ja, zdrav, Ja. hiter. Ok, To je to. zdaj pa kaj postreževa, ne? To je to. Ej, tole ful dobro zgleda. Kaj pa je z rukolo? Poslico so pozabili, poslica je zelo pomembna, Zelo pomembna, ne? zelo pomemben detajl. Evo, tole pa zele. In kaj vzdal not? Ole? Ole pa limona, pa sol. Super. Ja, poslico smo naredili, pa še pestenjak dodala. Ja, da, ker takole bom malo, veš, takole noter malo, vidiš. To pa da zahrusta. Je tako.
To imam midva zelo, zelo rada. Veš, ko jaz rad malo pretiravam s tem dobrim stvarmi. Z dobrimi stvarmi se splača pretiravati, ne? Ja, Ja. tako. Kičast. Jaz mislim, da je tole božansko, no? Preden začneva, Ja. imam še jaz ene drilce zate. O, božiček. Božiček, tako. Božiček je že nosil. Boš imel ideje za preprosta pa enostavna kosila. Splener. Splener. A veš, kaj me je vedno zanimal? O, super. Hvala ti. Veš, kaj me je zanimal? Kaj je ta S pomeni? Sašo. Sašo. S-planer, Sašo to planer je to. Aha. Ja, Sašo Plener. tako. Super, hvala ti. Z veseljem. In dober tek. Hvala, enako. Da probava zdajle.